আগে জয় জগন্নাথ। হরি বল, হরি হরি বল, হরি হরি বল। चलो चलो हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। त्रिनाथं जगदात्मधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं त्रिनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरोभक्षणं सहारवक्ष स्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णु शिरसाश्चतुर्भुजम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथो पञ्चदशोऽध्यायः श्री पुरुषोत्तमयोगः। यस्य पर्णानि यस्तन्वेद स वेद विपतन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ततः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अत्यास्पर्शनं हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। विषयानोपसेवते उत्क्रामन्तस्थितं वापि भञ्जानं वा गुणान्वितं विबोधानान् पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तत्वानवस्थितौ चक्रो प्राकृतस्मानो नैन पश्यन्ति चेतसः यदा दुःखं गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलौ यच्छन् रामसि यच्चात्मो तत्तेजो विद्धिमामगौ गामा विश्वजभूतानि धारयामि हमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमभूत्वार्थात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं नहमाश्रिता प्राणपानस्समायुक्ताम् अजमिन्यं चतुर्विधौ सर्वश्च चाहं हि सन्निविष्टो मतस्मति ज्ञानपपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वावैमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरस्तर्वाणि भूतानि इतस्तोऽक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्तन्यं परमात्मेतुधाउत यो लोकोत्रयमाविश्य विभक्ता वय ईश्वर यत् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।